Gerbiami žurnalistai, priimti savo artimus draugus ir bendražygius Lietuvoje visada yra ypatingai malonu. Šios dienos susitikimas su Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretoriumi buvo dvigubai ypatingas. Dvišalio susitikimo metu aptarėme dvišalius santykius. Ekonomika, žinoma, šiuo metu yra ypatingas prioritetas. Todėl praktinėme lygmenyje aptarėme, kaip ne tik palaikyti bei didinti abipuses prekybos augimo tempus, kurie iš tikrųjų yra, nors absoliučiai skaičiais gal atrodo šiek tiek kuklus. Tačiau augimas yra ne 10, ne 20, ne 30%. Bet ir žinoma stiprinti investicijų srautus. Ir vienas svarbiausių susitikimo temų buvo Jungtinės karalystės ryšių su Šiaurės Baltijos arba Baltoskandijos regionu intensyvinimas. Šiaurės langas, aš jį vadinu, yra unikali erdvė, kuri ne tik pasižymi teigiamą ekonominę dinamiką, bet ir įvairiapusę ekspertizę. Kuo intensyvesnis bus Šiaurės Baltijos valstybių ir Jungtinės karalystės bendradarbiavimas Europos Sąjungoje, saugumo klausimas, kuo intensyvesnis apsikeitimas ekspertize vidaus politikos klausimas, tuo sėkmingiau iškopsime iš ekonominės krizės, tuo tvirtesnius gerovės pagrindus regionui padės. Juoba, kad mūsų požiūris į atsakingą fiskalinę politiką, aš sakyčiau, drįsčiau tvirtinti, galimai sutampa 100%. Vertiname tai, kad Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius Heigas sutiko būti ir Lietuvos ambasadorių suvažiavimo svečiu. Jungtinė karalystė Lietuvai yra ne tik ekonominė ar politinė partnerė šiandien, bet ir istoriškai. Jungtinė karalystė niekuomet nepripažino 1940 metų Lietuvos okupacijos ir aneksijos. Ir užkali lietuvių tauta visą laiką, kol bus gyvas nors vienas lietuvis, kaip aš sakau, bus dėkinga Jungtinė karalystė. Taip pat tokie susitikimai būtini, nes atsakingai žiūrime į ateitį. Lietuva jau yra pajėgi prisimti atsakomybę ne tik už save, bet ir pagal savo pajėgumus už regiono augimą ir saugumą. Už gerovę, taip pat už demokratiją ir stabilumą pasaulyje. Juk nuo jų esame priklausomi kasdien, ne tik saugumo prasme, bet ir ekonomiškai. Rinkų stabilumo, naftos ir dujų kainos požiūrį. Todėl neatsitiktinai kartu ir su Jungtinė karalystė buvome ir Kosove, Irake, esame Afganistane. Ir pabaigai. Mūsų sėkmei neužtenka žinoti tik mūsų regiono problemas. Mums reikia nuolat keistis ekspertize su savo draugais ir partneriais. Tokią unikalią galimybę Lietuvos diplomatai turėjo šiandien. Mūsų partnerių dalyvavimas ambasadorių suvažiavimuose turi tapti vertinga tradicija. Nes tai pirmas kartas, kada Lietuvos diplomatinių atstovų suvažiavimas dalyvauja kitos valstybės, draugiškos valstybės užsienio reikalų ministras. Ačiū. Well, thank you very much indeed. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is a huge pleasure to be in Vilnius today and to be here with a minister for whom I have great respect and who we're always able to work closely together with in the interests of both of our countries and hopefully in the interests of all European nations. We've had some very good discussions, so it's been a pleasure to meet your Prime Minister as well and later to visit the President. And I think it's been already a very useful visit in terms of strengthening our bilateral cooperation further. I'm really pleased to visit such a dynamic country here in Europe. Lithuania is a growth leader in the European Union, a model of fiscal discipline, and I think an example in many ways to some other European Union member states. And so I applaud all of those things, but of course there is a longer historical context to our excellent relations. And Vilnius, we've just been
referring to some of those. And indeed, I'm grateful for what you have said, and we recognize the enormous achievement that has been made in this country over the last 20 years. It means that our work together is based on shared values. To us, Lithuania is a close NATO ally, and like all your allies, we appreciate your military commitment in Afghanistan, where again we work closely together and are very much of the same mind. It was a privilege today to address your leadership conference of your ambassadors. I know that it was the first time you had invited somebody from another country to do that, so I'm honoured by that invitation, and I enjoyed speaking to them and hearing their questions very much indeed. And I was able to them to set out our vision for Europe. I've been happy to discuss with you a like-minded partner, an ambitious and outward-looking Europe, which pushes further forward with the single market, which takes measures to promote growth in the European economies across the board. So we regard Lithuania as a genuine partner for us in the European Union, and we're looking forward to your presidency of the European Union next year. We greatly value the vocal and energetic support of Lithuania for a true growth agenda based on making it easier for people to do business, to employ people, to carry out their jobs, and to compete in an increasingly competitive world. We discussed a wide range of not only of European but of broader global issues, of course including the Prime Minister and the Foreign Minister discussing the situation in Syria. This is very much on our minds this week as we are seeking a new resolution in the United Nations Security Council. The negotiations on that are continuing. Yesterday I visited the Syrian border in Jordan and saw for myself the desperate situation of people who are now fleeing across the border in thousands to get away from the killing and the brutality in Syria. It is essential in our view to have a Chapter 7 resolution of the United Nations Security Council, which requires the implementation of the Annan Plan and a peaceful transition in Syria, and threatens the necessary consequences for non-compliance with that. Not military intervention, but necessary international pressure in order to bring about a peaceful solution. So we've discussed the situation there, and the need for European nations to work together on issues such as Syria, also in dealing with Iran's nuclear program, also in our relations with emerging powers around the world. And so I feel we've had a very good discussion that helps to solidify the extremely strong friendship and cooperation between the United Kingdom and Lithuania. And so it's been a real pleasure to be here today.